Hello anak ko. Agdaman ti barong nga video man ni inayo tatang aldawon. Naimbag nga sa sangbayo dito yan ti YouTube channel ko. Madiki ko mga umakala ti rupa nga napintas anak ko. Tatan anak ko, ti obraan tayo matatang video, tatang aldaw. Kat ipakitak met ka na yun dagiti obraan dagiti. Americano can Ilocano or Tagalog. Dagiti Filipino ko na alatan. Ilocano alatan na ito arad ko yan. Ibagakon. Tawagan tayo mamumar dati nga video nga Americans versus Filipino video. Dahil dati awag na dati nga video. Ipakita dagiti ubraan dagiti Americano. Mangito dati may isang sinayo. Ipakita dagiti ubraan ti Americano. Kinububraan ti Filipino anak ko. Sabi ko mapakatawa kayo man tatan. Sa awang mga nabubulan tayo, let's get started! English day, Jai. Sabay kong marod nga, rugyan na natin nga video. Kablaawak man, i-shoutout ko man, dagiti. Mang support kanya, kin, mang buy-buya kanya klata. I-shoutout ko ni anak ko nga kay Ann Salmasan, ni DJ Fernandez, hello, ni Jalyn Fernandez, hello, ni Gabriel Astoret Fernandez, hello, manang ko, dita, hindi ka mo ayan mo, dita, saudin sa ti ayan mo, keep on watching, ni Mary Crystal Balmes, ni Shasha Banks, ni Auntie Ophelia Ibia, hello Auntie from Hawaii, April Shane Castro, Ronald Kidawen, ni Trisha Hamil, Mayo Chua, Christine Joy Mira, Kenny, Joanne Tacos Falaragan. Hello sa inyong lahat. Madiki kong maumuma nga mangbuy-buya kanya at mapakatawa kay latan. Nga kinanayo na. Alang ro doon anak ko, adoro ni man tinangaw ni inayon, roganan tinatri video tayo. Muna. No makakita, ti may isang babae na nakiting ti shorts na. Nagitoy. Oh my God! You slay, girl! Your shorts is so beautiful! Oh my God! I like it! I love it! Ala! Diyos ko! Dagiti pokpokon nga naka-shorts nun ti nakitingon. Mapanda mga kagpaiyala dagitan. Diyos ko! Dagita pokpok dagita. Diyos ko! Hindi ala kaya nga kasanto ti anak ko. Naka-shorts lang. Ako nakakiting dagita shorts na mauwi. Ito mapanagboy-boya ti liga, ti basketball league. Defense! 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 Oh, wow! Nice game, everybody! Wow! Diyos ko! Ako kanina naka-blue! Ako kanina number 14! Iawin ko isunay! Fosh ko kakisunay! Lumabang ka mo dyan sa baling nga lugar. Oh my God! This is such a beautiful place! Beautiful town, nice! Oh my God, I love this place so much! Wala DJ Apo? Pero nung Apo? Bari! Wala! Wala yung tayon! Bari! Pero nung Apo? Biglaan nag-aguruod, kastoy. Oh my God! What's that? That's scary! Oh my God! Napo! Diyos ko, nagarood. Ala, ito po yung datatibe. Ito po yung datatibe di kwarton, anek. Ang gargarood, maperdi. Diyos ko, dagiti antena tayo. Ala, kaluban yung tutilupunan. Ala, darso nyo. Kasi mo, timbrada no agawan ti kuryente. Oh my God! The current is gone. Can you see the other houses if they have current? Oh my God! How can I finish my research then? Oh my God! Ning, nagawang kuryente. Diyos ko, apaunay mo to. Tiinay kun. Ni, hingga kitang diti ko
Aglang lang adi dya, ikakitang dili ko, dahil aglang lang mga ching, na adati gasolina na, saka mga lapos, puro sa musig dyan, tapos da silaw tayo dito. Inkala na ako. No adamot ti kuryente, kastoy dani. Oh, finally, there's current! Mi, ada kuryente! Karuba, ada kuryente! Ada kuryente! Ada kuryente! Numot na makan. Kastoy dani. Oh my god, leave it there. That's dirty. That's dirty. Don't eat that. Just get another one in there. Ay, Diyos ko, awang pwede rin mga segundo kanukong. Diyos ko, mata-mata nakakita ka niya? Ni kanukong. Numon na ti butterfly na simro di ti balayo. Kakastoy dani. Oh my god, the butterfly is so cute. I love the colors. Ala, ada simro nga butterfly. Hala, madingkot-kutsin ko dalilo deta. Uray mililam. Sumro dapat may sa damdam mga sumro nga butterfly. Madiyukot-kutsin da kita ka nililo tayo deta. Hala. No inbigla na mo ti agtudo, Diyos ko. Oh my god, it's raining. Oh my god. Diyos ko, agtudon ka ruba, nagit sinampay yo, ikaakaso na dati ilbilang yung ayri ka na balato. Diyos ko ka ruba, agtudon! No adamo, sinakita da nga agasawa nga Filipino kin foreigner. Kastoy dano ka ni. Oh my god, you guys. You are such a very good couple. You're such a beautiful couple. Oh my god. Diyos ko, dahil tadagiti agasawa nga Pilipino kin-Amerikano. Diyos ko, isang kababayan na naman po ang umahon sa kahirapan. No adamo, ti makita da nga spaghetti di dyan tilamisaan da. Mom, Dad, dinner time! Brothers, sisters, let's eat! Ala, naging mas malaki spaghetti tinamisaan. Mama! Sino nag-birthday? Sino na kanyo nakipudsan? Nakalagit ang spaghetti? No mo, mapanda mag-attend the birthday party. Kastoy. Oh my god, happy birthday, baby! Oh, you know what? Your food is so delicious. They're all delicious. Oh my god. Happy birthday, anak ko! Sing-sing po ka. Alam, Mare, naging mas mo dati handa yun. Dati spaghetti king pansito. Ala, yan na mamod kita, pero where it ta, tamang yawi da mamod. Ala na, ilan na ito pwede suputan, tayo itong tutipang isuputan, damdama. Kaadumon, kaadumare. Dagitaan na ko, tinaduma-duma nga. Awagan kayo nga. Filipino versus Americans. Kakasta. Dagiti ububraon dano ka. Sapay ko mga rod, nagustuhan nyo. Agpakada man inayong nga ngawan. Agaramid tuman ti sumarno nga video. Tapos mapakatawa na kay amin. Maalang nga rodon, dati nagpatinggaan na dati nga video ng anak ko. Sapay ko market nagustuhan nyo. Like, i-share yung kadagiti friends yo. Ken, di yung laplipatan ka ag-subscribe. Dati nga rodon, inayong nga ngaw. Bye-bye!